Reka ngushimire cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri Today 250. Nawe kandi nimba utarayikora uyu niwo mwanya, kanda kuri ako kabuto k'umutuku n'akazogera, ubundi buri nkuru yose dushyizeho izajya ihita ikugeraho ako kanya. Shaddy-Boo arataka igihombo cy'amamiliyoni menshi ari guterwa na gahunda ya guma mu rugo kuko itagituma ajya kwiyerekana. Mbabazi Shadia wamamaye ku mbuga nkoranyambaga ku izina rya Shaddy-Boo avuga ko ubucuruzi bwe bwo kwerekana amafoto no kwamamaza byakomwe mu nkokora n'ibi bihe. Kuri ubu bari kugerageza kwamamariza abantu, ariko ibijyanye no kwiyerekana no kugenda byarahagaze, kandi nabyo biri mu bimwinjiriza akayabo. Uyu mukobwa w'ikizungerezi kuri ubu barizwa imbere mu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram hano mu Rwanda, avuga ko amafaranga ari guhomba muri ibi bihe atagira ingano. Ngo yari afite ibitaramo bibiri yagombaga kujya kwigaragarizamo mu bihugu bitandukanye, ariko ubu byamaze gusubikwa kubera icyorezo cya corona virus. Mu magambo ye yagize ati, mfite igihombo gikomeye, ntiwabishyira mu mafaranga ngo bivuge. Nagombaga kujya Kinshasa muri Congo guhostinga show mu kwezi kwa Kamena, nyuma yaho ngahita njya muri Canada mu kwezi kwa Nyakanga cyangwa Kanama. Urumva nagombaga gushaka ibyangombwa, gutegura urugendo n'ibindi. Ubu birasa naho bitagishobotse, ariko ni ukubyakira uko nta kundi. Nubwo Shaddy-Boo avuga ko ari guhomba, ngo afite inkunga yahawe n'abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi, nawe akaba ateganya kuyishyikiriza abatishoboye muri ibi bihe, dore ko byahuriranye n'igisibo cya Ramadan, kandi akaba ari umuyisilamukazi. Ku itariki ya 20 muri uku kwezi kwa Mata, ubwo Shaddy-Boo yizihizaga isabukuru y'amavuko, yari yageneye ubufasha imiryango imwe n'imwe yagizweho ingaruka n'icyorezo cya corona virus. Ubusanzwe uyu mukobwa akunze gusangira n'abana bo ku muhanda isabukuru y'amavuko ndetse no ku munsi mukuru w'Eid. Avuga ko ku munsi w'isabukuru y'amavuko yari yagennye gufasha imiryango yagizweho ingaruka na corona virus, ariyo mpamvu atashoboye gusangira n'abana bo ku muhanda, ariko arabiteganya nko ku Eid cyangwa mu yindi minsi iri imbere arateganya kuzongera agakora iki gikorwa cyo gusangira n'abana bo ku muhanda. Uyu mugore ufite abana babiri avuga ko atangazwa n'abantu bababazwa n'uburyo akoramo akazi ke ko kwiyerekana akanacuruza. Avuga ko buri wese agira uburyo akoramo akazi gatuma abaho, ndetse ahamya ko benshi bamwibeshyaho bakamufata uko atari.